MNF hi pathian le kan ram tan ti tu kan ni a kan ngai poimo ber chu kan ram kan nam le kan sa khuwa him turani ti ani reng eng tiklai point kan ram kan nam le kan sa khuwa tana him lo the lo thlen hian huai takin nget takin kan lo do to thina central sarkar nena kanin kar han serap rapa hanin eprap rap le state dang tenen puwa hanin eprap rapa silai hial te po han me puwa thleng poin chutia chon huai takin MNF ya lo ding to thina voin thleng po hian adin nangai alani ti chuanin hei tu hnaya po foreign contribution regulation amendment bill 2026 FCRA kan ti maya kha thoma nom le ta parliament a pass mai turin sop chu ani don ti ania chu India rama Christian ten kan du lova ko san tho sang te po kan chong trai ruala he thil hi pass ani lo na tur le Christian te ta na har sana thlen thei tu ne kan thia ta wangin ti in ko ran ho te po chong trai rual na te kan nei ani em chung chang a po hian MNF chu ka soyang khan kan sa khuwa him na tur nget taka dingreng ani he thil po hi MNF chuan khau takin nget takin adova adu lova tun July ni saria hemi special intensive revision chung changa party sang ai o te thut khom na all party meeting a po khan ekan vice president puzomo hovin kan GS puzote te le kan election sang tu puzo se fate khang te MNF party ai o tel te khan all party meeting a khan he thil chung changa hian foreign contribution regulation amendment bill chung changa hian he thil hi kan do tla na nga e party tinin ti in agenda angin AOB angin ziak tenen sem kwalin party dang tenen na po chutiang chuan malatura rotna alo thlen to amaro chu ro re lai party lamin hei chu PSC tenan zir chian lai nia tuntin hmuna chuan ngai tuana kan seng thei rilo ti zonga an soye wangin all party angin o chwa ani thei tari lova chuponi sela engpo chuni sela MNF chuan adin na ati chianga chuwang chuan party dang te po phungboma somin he thil hi ido tlangang ti in chu party ang po ngetaka adin na ani rengani